Undina passing sitok palangit pakon tanohon. Amen. Luar ma ni mahun horbanganin, pasir sirdalan bani bangsain, palumbang dalanin, padauh batu-batu, pajongjong mamandera pertanda bani bangsa-bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan nebata Bapa nami na negeri atas. Terima kasih sumbah nami hubamu, halani domai suruh ham anakmu, Yesus Kristus huban nami jolma. Yan kon hamma uhur nami haganup namar tupuon, marhite ton dina passing, aselambin menggoluh hatamu itong hatongah nami. Jana aselambin ihut kon hanami hatamu, anja halambin itandai hanami, dalan pakon hasit tonganmu. Roh mahamu tongah-tongah ni pertupuanon, puhoi uhur nami asetong tong sir-sir hanami, mangalo-alo paroh ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul huria. Puji tongtong Jehovah tongon, pardear gabe parholong ate sadokaniin. Puji hita Tuhan tam marhite doding haleluya, nomor 200 sada ayat sada das hubani tolu. Puji tongtong Jehovah tongon, pardear gabe parholong ate sadokani, pardear gabe parholong ingat tongtong ale kondunon garup na jenges ibahen Tuhan ay patahu pandear layak ni dona pagolu Seng dong tongon partogo tongtong, nasongon Bapa, Tuhan bata isurgai, doding kon hita ayat na patoluhon. Sendong tongon parkong nasongon Bapa Tuhan tanai bata isurgai, gogo tumandoi, tunggung tumandoi.
daromu usaha putih songon bunga mahal. Diar, sonari masukan tema pada orang sakramen pandidion napasing. Alani ay, nautang manasiam nasihol padidihon aseroh kulubion. Manduding mahita. Mandoding hita bani doding haleluya nomor 14 ayat sada das hubani 2. O Jesus soltar diri na etek on sai Roma amarisi roha manyalon ibo wana torasni sideaon hujon ai sol kondos kononi bamudak danakon. Nasiam hasoman nasihol padidihon dakdanakon. Tangyon nasiam malobe hatan di Tuhan Yesus natar surat badi Matius bindu 28 ayat 10 das kubani ayat 20. Nama katahon, doma ondos baku segala kuasa na inaguri atas apa na itanoh on. Laho mahanima, podahi hanima masagala bangsa ase gabi susian kusidia. Anja hadi di hanima masidia hubagas goran ni bapa, anak apa tondui na pasing. Ajari hanima masidia makorjaun sagala naduk hutitahkon bandima. Badi Markus bindu 10 onom ayat 10 onom. Ia tahun Tuhan Yesus dohoma. Napor saya anjahan datar didi dapotan haluahon. Tapi nasopor saya honahuhum do. Asetonah apa perintah di Tuhan Yesus aido nai dalam konta badi panorangon. Aina tardidi ibagas goran di Yesus. Hubagas hamatian di aido ia terdiri. Jana duduk tartanom do ia rappa konsi. Ase songon Kristus nado pinapuho humbani namate marhite hasangapon di bapadi. Sonai mahita naduk tardidi mardalan ibagas goluh na baru. Halani hubagas sada tondi do hita tardidi, gabi sada badan do hita ibagas Kristus. Na tardidi maruli bani hasasapan di dosa, pakon manjalo si bere-bere di tondui na pasing. Bani nasyam, pakon bani anak nasyam do bagah-bagahin. Aitar surat do bani Markus bindu 10 ayat 14 bedas ku bani ayat 10 onom. Paturut hanimama dak danak in rohu baku. Ulang pandang hanima sidea, ai bani halak si sonindo harajaon ni debata. Nasitong do hatakon bandima. Naso manjalo harajaon di debata songon dak danak, seng anjay masuk ia hujai. Jadi irohop masidea, anjah ita pehon matangan ni bandi sidea, laho mamasu-masu sidea. Anggo sonai, saksion nasyamma hapor sayon tain, rap pakon kuriaon. Riap mahita jongjong. Saksion hitama hapor sayon tain, songon na sinaksion di hagadup halak na por saya, bandi sab tanaon. Au por saya, bandi debata bapa, parugo na storimbang, nama no palangit pakon tanaon. Au por saya, bandi Yesus Kristus, anak di debata na sasadain, Indo Tuhan ta, na ditubuh kondisi Maria, sanggana pe haliaban. Marhite ito ninapasing, nama naron na pargit, badi panorang si Pontius Pilatus, diparsilangkon, mati hajai tanam, turun negeri turun, bulak menggulu badi damate, bani hari patuluhon, naik ke surga,
Anja hundul isiamu di kata Bapa, pargogo na sotaling pangin, unjaya mulang magira, lau mangguhubi halak tamang dulu, pako na mate. Au persaya tondi na pasing, badi kuria parsada na pasing, parsauran di segala lama pasing, badi senapan di dosa, badi perpon dia kula, pakon badi hageluhan na sadukah di. Amin. Hundul makuria. Domba itangar na siyam hata ni debata dobu huban di pandidion. Jana domba homa isaksion na siyam hapor sayon tain asesonari balo sinasyama sukun-sukunon. Ipindo uhur na siyam do sonari didion dak danak on hubagas na hinahapor sayon na siyamay ipindo uhur na siyam do. Rado na siya mambuan jana marsuru si dia hugareja laho mangguruhon hata ni debata ase gabe pagori na manggolu ia bali Tuhan Yesus Kristus rado na siyam mengajari mamudahi pakon pauliulihon hapor sayon ni dakdanak on ase iboto anjaha iutkon si dia hata ni debata rado na siyam bulat ni uhur na siyam do mangondos kon dak danak on hubani daibata pakon mandalan kon pangakuan na siyamay bulat ni uhur na siyam do ase na marpadan do na siyam sonari pakon daibata ilobe-lobe di kuria on say bujur mana siyam mandalan konay anggo sonay didihita ma dak danak on maronjolan hubani na hinahapor sayon taay. Ham, April, Kailen, Serapin, Sidauruk. Agak kesini sedikit lagi. Hudi di maham, hubagas goran ni debata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondo ina pasing. Amin. Sai iparorot Tuhan na ibata maham, humbani parmasuk muon nari hubagas harajaun di, rosi sadokah ni dokah ni. Amin. Ambil ini Pak. Pas ini Pak. Ham, Livia, Yael, Girsang. Hudi di maham, hubagas goran ni debata Bapa. Pakon Tuhan Yesus Kristus. Apa tondo ina pasing. Amin. Sai iparot Tuhan debata maham, humbani parmasuk muon nari hubagas harajaun di. Rosi sadukah ni nukah ni. Amin. Mandoding mahita. Mandoding hitause bani doding haleluya nomor 55 ayat 5 das hubani onom. Jaloh hamka
Yesus Pangindoan nami, Togu manas ubamu, haganupan niombani, Bapagorani, oh Tuhan, Umbai buku kagoluhan. Martonggo mahita. Ham Tuhan dai bata Bapa nami, marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Domma yandoskon hanami dak danak on hubamu. Pursaya doha nami, domma ijaloham ia. Gabi anakmu marhite pandidion na pasigin. Ase masuk si dia hubagas kuriamu. Anjaha gabe pagori na manggoluh si dia itanoon jana panean bani haguluhan nasadukan edokahne. Papasing jana pasu-pasu hamma si dia. Ase manggolu magodang anjaha matoras ibagas hapor sayaon hubamu. Maidup mauhurmu bani na matoras ni dakdanakon. Pargogohi jana ajari hamma si dia manogu-nogu dakdanakon hubamu. Ase rap si dia parsimada bani harajaonmu. Amin. Hundul manasyang. Sadoka Jesus kin makasoman yaw, maporus holso-holsokin saibani mandoaw. Mandoding hitause bani doding haleluya 137 ayat sada das hubani 2. Sadoka Yesus ki makasomania maporus holso-holsoki saibani mandoa. Parmahan Jesus kin biri-biri ni aw, pitokutong-kutong hin seng be marmara aw, doding kon hita ayat na paduahon. Parmahan Yesus ki biri-biri dia itogu-togu-toluhin sen be marmaraan. Kuria dan hargani Tuhan ta Yesus Kristus salam mahubata haganuk. Domai salam hita isaping kirita, salam hita lobei. Mungkin nakonai pada kita selamat Advent na patoluhon. Ya. Terima kasih hubata nadop membere tanganta marhite energi positif senyum marhite salaman. Pasu-pasu Tuhan mahita. Hubani sama nami Haganup Kuria GKPS Padang Bulan. Khusus nih huban nasyam teneh keluarga Girsang, pakon keluarga Sidauruk. Na on ope roh marminggu GKPS Padang Bulan. Hanami padaskon selamat datang huban nasyam. Sehat janah jorgit hita anjahayidah kanami Minardo bohin nasyam. Mangidah pahopu nadop manjalo pandidion na pasing. Songonai homa hubani hasoman nami naman dihuti ijapen nasya marhite live streaming. Selamat hari Minggu ma hubata haganuk. Kuriain padaskon selamat ulang tahun hubani Kuria. Nama ulang tahun mulai tanggal siah das kubani tanggal 5 Desember.
Aima Johannes Sinaga, Inang Dahlia D. Sinaga, tanggal 10 Desember, Bapak Wardani Saragih, Krisela Filincia Girsang, bani tanggal 10 Desember, Inang Roselinda Purba, Inang Desi Mary Tobing, Inang Rini Arianti Saragih, bani tanggal 10 Desember, Bapak Andrea Simarmata, Gabriela Natalia Ritonga, Kris Teofani Rosanna Peranginangin, bani tanggal 12 Desember, siapai hubani Bapak Situa Gani Sipayung, Eiren Ateita Saragih, bani tanggal 10 Desember, siapai Nathanael Arapenta Sembiring lang bapain, tapi niombah nama poso doin aima tanggal 14 Desember, Naparpudi Daniel Brianta Purba, bani tanggal 15 Desember. Selamat ulang tahun Huban Nasiam, hubani hasoman nami orang tua, nama poso Pakon Haganup, Tonggoni Kuria, Lambin Marbagal Mahaporseon Nasiam, Pakon Panandan Nasiam, hubani Tuhanta Yesus Kristus Janah Pasu-Pasu Nasiam, bani Haganup Gulmit Nigoluh Nasiam. Tor kita ting-ting bani halaman Naparlobe dongotik koreksi bani tanggal 22 Desember. Tor kita izin holi boy holi ipasingat koordinator Inang Situa Linda Purba. Adong 2 goran nasarupa izin para genda Bapak Situa John Sari Haloho, anjaha galangan dong homa Bapak Situa John Sari Haloho ase holi boy i koordinasi hubani koordinator nami. Nah mengihut koli torih kita ting-ting na halaman paduahon, torih kita izin malam Natal ta tanggal 24 Desember permasuk tap jam 10 siang tol puluh wib, koordinator Inang Situa Nurita Raja Guguk, bani Natal Naparlobe 25 Desember permasuk tap pukul 10 wib, koordinator Bapak Situa Mahitin Sinaga, siapai Natal Paduahon tanggal 26 Desember 2024 permasuk ta pukul 10 siang tol puluh wib, anjaha koordinator Bapak Situa Wilser Sipayung. Mangarap hanami hubani hita haganu parhorja ase idingat hita itonggohon hita ihorjahon hita ibagas nadear persiapan Natal ta Natal Parlobe pakon Natal na paduahon. Siapai bani halaman ting-ting patoluhon kuriain padaskon terima kasih hubani Nasiam nadop mambere bagal niuhur atap nadop mambere kewajiban ta berupa persembahan bulanan hubani Tuhan. Jadi mengindohanami hubata ope nalang ope mambere kewajiban sirsir do kuriain manjalo kewajiban ta marhite bendaharani kuria. Jadi hubatan nalape mambere adong pe penorang ni mambere kewajiban ta hubani Tuhan nai bata. Tor kita warta kegiatan jemaat lembar Naparpudi Naparlobe nakonai songon nadop ididah kita doma idalankon pandidion napasing hubadi 2 niombah aima Naparlobe aima April Kailena Serapin Sidauruk, Bapak Henry Donald Sidauruk, Inang Sri Kandi De Purba, Hun Sektor Opat Galilea. Napaduahon hubani Livia Yael Girsang, Bapak Yabes Sulistio Girsang, Inang Indah Permatasari Saragih Hun Sektor Opat Galilea. Jadi tonggoni kuriain sai ipasu-pasu Tuhan naibata Nasiam ibagas mendidik nyombahon songon padan Nasiam hubani Tuhan naibata bani panorang ibadah nakonayan. Namangihut pertonggoan pangapohon asetoris kita bani sadarion idalankon hita do pertonggoan pangapohon hubani keluarga Bapak Primson Purba, Inang Hilderia Sipayung, halani marujung goluh Bapak Simatua, ia dongkon sadarion aima pukul 10 wib i kompleks Debang hubani Haganup pengurus seksi diakonia khusus ni sektor Makedonia aseboy marohma bani panorang pangapohon bani sadarion. Manggalang Hulobe bani minggu naroh Manggalang Hulobe dohita untuk peruntukan kas diakonia sosial. Naparpudi marpadan Sihol Marhajabuan aima Angelia Bernadetta Sipayung niombah ni Bapak Henry Ganevo Sipayung tinubuh koni Inang Situa Nurita Lindawati Raja Gukuk hu sektor Tolu
pakon tunangan ni Jonathan Harpin Stepanus Manurung, niombah ni Bapak David Manurung, dinubuhkan ni Inang Sondang Hasibuan, Hun Kuria GMI Kasih Karunia Medan, ipamasa bani hari Kamis narohon pukul 10 siang Desember, tanggal 10 siang Desember pukul 10 WIB, Marianan IGKPS Padang Mulan. Mengarap hanami huban nasiam pengurus sektor tolu Boy Pasir Sirhon, Haganup Hobas Namar Hadumuan hubani perpadanan si Holom Marhajabuan. Naima ting batas sadarion, sonari ibaga sunduk ni uhur martonggo hita. Terima kasih mahubamu hamba ibagas Tuhan Yesus. Hamdo nama ngonjar uhur nami ibagas naringgas janah nabulus. Sihol pajupah pakon ham roh kanami hu gereja. Ihasomani ham ibereham kesehatan hajur gitan yakula huben nami marsada-sada. Itongah-tongah ni haganup situasi naido pakon hanami secara pribadi, secara keluarga pakon kuria, na tetap dong dotong hangalutan parutolon naido pakon hanami, tapi marhitein mahanami ibagas toruh niuhur roh hubamu, mamuji ham, mengaku haganup palanggaran nami, janah membogei baritani kuria, janah doma ididahkan nami, julur domardalan, pandidion napasing hubani dua nyombah ni kuriamu. Haganupin Bapa yahapkon hanami. Sedo halani gogoh nami Tuhan, tapi hamdo nabastu. Langonggay tadi kon ham kuriamu. Songonin ma holongmu hubani kuriamu ibagas Tuhan Yesus Kristus. Jolma perdosa doha nami. Langadong biak nama dear huben nami Bapa, tapi langonggay tadi kon ham kuriamu. Totap do iramoti iparmudu-mudu ham hanami. Haganup kuriamu mandalani gulmit ni goluh nami. Ibagas marhorja hanami ijuma nami bei. Ihasomani hamdo ni ombah nami. Nadaoh pakon nadohor. Tarpuji tarmulia maham. Haganupin halani holongmu marhite Tuhan Yesus nadop mate. Makop-kop hanami jolma perdosa. Terima kasih mahubamu Bapa. Marhitei ting na iboge hanami. Yondos kon hanami ma hasoman nami na marulang tahun bani samingguon. Hubani orang tua nami nadop na lansia das kubani na poso ope. Mangelek hanami hubamu ase hamma mangurupi sedea. Panginduan nami hubamu Bapa. Ase haporsayaon pakon panandaun ni sedea hubamu ham Tuhan Yesus lambin. Marurat marbagal janah berbuah. Gabe pasu-pasu masedea bani gulmit ni goluh ni sedea. Gabe pasu-pasu sedea ike keluarga, songonai iparhorjaan, songonai homa pangidangion nadop ondos ku bani sedea. Yondos kon hanami masedea hubamu bani haganup sura-sura ni sedea. Ase hamma bastu, hamma membalosi haganup sura-sura domu hubani harosuhmu ham Bapa. Terima kasih mahubamu Bapa hubani haganup kuria nadop roh bani panorang on. Yondos kon hanami Tuhan, dua niombah nadop manjalo pandidion na pasing. Anjah marpadan dohoma orang tua ni dua niombah on aima Bapa Girsang pakon Bapa Sidauruk. Ilobeni kuriain bahwa ibagas bulus niuhur do sedea mandalan kon padan di sedea nasihol mamboan niombah on laho hugareja. Ase sedea ia jarhon marhite hatamu. Ase lamin marbagal ma yael baru Girsang pakon April baru Sidauruk on. Marbagal ibagas harosuhmu. Pasu-pasu ham keluarga Tuhan. Bereham hubani sedea pambotoh na humbani Tuhan. Ase sedea gabe teladan hubani keluarga. Teladan marhite gulmit ni goluh ni sedea. Marhite aima gabe bertambah maha persayoni ni ombah on. Marbagal ibagas harosuhmu. Yondos kon hanami haganup Tuhan piga-piga program nasihol idalan kon kuriamu. Natal nasihol idalan kon mulai Natal bani mingguan. Aima Natal sekolah minggu bani hari Sabtu narohon.
Songonai homa Natal umum holi namangihut bani tanggal 24 pakon tanggal 25 dasku bani tanggal 26. Mangelek kanami hubamu ase hamma bastu Tuhan bani haganup acara Natalon napataridahkon barita malas niuhur ham naibata halani holong munagabe jolma inma barita malas niuhur bani panorang hanami boy marnatal mangidah mangahapkon songona holongmu ibagas Tuhan nami Tuhan Yesus naibata nagabe jolma yondoskon hanami Tuhan piga-piga rencana na lain nasi holi dalankon aima acara pamasu-masu acara perpadaran sihol marhajabuan hubani Ajelia Borusi Payung Pakon Jonathan Stefanus Manurung yondoskon hanami ma rencana on hubamu ase hamma bastu Tuhan hubani keluarga si Payung pakon keluarga Manurung ibagas haganup persiapan ni sedea uhur pakon pikiran ni sedea songonai homa haganup kuriamu khusus ni pengurus sektor tolu nama kau baskon horjaon bani ari Kamis narohon. Terima kasih kau mahubamu Bapa bani haganup kuria nadop pataridahkon malas nihur ni sedea hubamu Tuhan nama mbere bagal nihur hukuria pakon nama mbere kewajiban persembahan bulanan ase hamma mamasu-masu horja tangan ni haganup kuriamu yondoskon hanami Tuhan huben nami marsada-sada huben nami nalape ope Tuhan membere kewajiban nami ase hama mangonjar uhur nami sedo hubani jolma hanami membere persembahan nami tapi onma persembahan nami yondoskon hanami pita hubamu halani holongmu nasongonin bagal huben nami marsada-sada Bapa ibagas Tuhan Yesus Kristus yondoskon hanami ma haganup kuriamu bani padalanan ni goluh nami bani samingguan niombah nami nadop libur atap na sekolah ope atap na menghadapi ujian niombah ni kuriamu nadohor atap na dawoh khusus ni sedea Tuhan nadong ma panorang ni nalaho manorih korja ase hama bastu mangurupi niombah ni kuriamu nama poso ni kuriamu persaya hanami Tuhan sebagai orang tua hanami pita hubamudo hanami mangondoskon haganup pergumulan nami, pergumulan ini niombah, surah-surah ini niombah, itongah-tongah ni keluarga nami. Langdong tuk gogoh nami Tuhan, maka somani niombah nami, nadawah kuben nami, namar sekolah atap na sedang marhorja, hamma bastu, hamma mandramoti, hamma marmudu-mudu haganup kuriamu, na dawah kuben nami. Songona humahubani haganup kuriamu Bapa, yondoskon hanami, ahape nagabe surah-surah nami, ahape hangalutan paru tolon na sedang hidup pakon hanami ajari ham hanami Tuhan ase hubamu mahanami marpangun sandean hubamu mahanami padaskon haganup hangalutan ni ibagas pikiran nami atap keluh kesah yang dalam yang tidak terucapkan yang ada di dalam hati kami boleh serahkan kepada Tuhan onma panginduan nami Bapa terima kasih bani minggu nasalpu diardo sapari Natal ase hamma paingatkon hubani pemerintah kota nami ahanadop ipadas surah-surah ni sedea songonai panginduan ni kuria ase hamma paingatkon sedea hubani janji nadop ipadas ase hamma marhorja paingatkon haganup aparatur pemerintah songonai homa panginduan ni pemerintah kota nami ahanadop ipadas ben nami bani ari minggu nasalpu ase ingatkan nami mendalankon halani sedea ma perpanjangan tangan ni Tuhan ibagas memimpin hanami sebagai sada pemerintahan. Yondoskon hanami Tuhan, pemerintah nami pusat dasubani pemerintah na terkecil. Ase hamma memberi kesehatan hajorgitan niakula, pamboto hikmat hubani sedea. Ibagas mandalankon horja nadop ondos kubani sedea. Ase haganup ibagas biar hubamu hamba pa. Tarpuji, tarmulia maham Bapa. Ya tokinari siol hanami memboge hatamu, pasu-pasu ham juak-juakmu nasihol padaskon hatamu kuasa tondina pasing mamar horja ibagas padaskon hatamu ase marhitei hata nadop iboge nasihol iboge hanami ay managabe gogoh huben nami mandalani ari-ari goluh na ibereham huben nami bani ari-ari narohon terima kasih mahubamu Bapa marhitei gorani Tuhan Yesus kanami doma martonggo amin. Bapa Inang, si Holma tangaronta hatani naibata,
Na ipadas Bapa Pendeta kami Oberman Silalahi. Dear ase ipasir hita uhurta mandoding hita bani doding haleluya nomor 20 sia ayat sada das bani 2 tambah 5. Animana percayain saya alo Yesusin pahisa urdima dohor maari pesani ganupan kuriani bai ari patubuni ine laho mahadima bai adatni manjalo nama raya ajol mega urma sagala na bujur homa lau mangiri kon Jesus in peromba hati dharma mega Pasagma harosudi puji Jesus Christus nama nobus konduinima ukai hamagoan lima. Jehovah hulung atemu kawakun mah priamu saitogu nami by Jesus Kristus anain narohu manusiain doringon hita ayat 65. Jehovah hulung atemu kawakon maturiamu saitogu nami by Jesus Kristus anakin narohu manisiai mambae Tuhan nami lanjar bujur bain hanami mandalani bain asona das bani nagori atas. Pasada hita uhurta. Damai di debata na mengatasi haganu paruhuron. In mana maramotkan uhura papikiran asyam. Ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Horas subata Bapak Inang. Ya, selamat hari Minggu. Masih songon na lemas na siang.
Horas subata Bapak Inang. Selamat hari Minggu. Bapak Inang, hita haganupan, nah hinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Pai mamasuk kita hubaga sambilan, hupatan daun mau sediriku tede. Goranku aima pendeta cami Werman Silalahi. Au sonari mandihuti program S2, jana markuliah ISTT Abdi Sabda. Ada mau berkeluarga, idangi rumah, baru saragi garingging, jana niombah, dumadong dua, napar lube, marumur 5,5 tahun dalahi, napa 2 tahun, marumur 4 tahun, ay pada boru. Jadi, aku sebelum ini mangidangi i GKPS Resort Kabanjahe. Jadi 5 tahun, mulai tahun 2010 sia, dan skuban di tahun 2024. Dan sonari gabi anggota kuria ma IGKPS Padang Bulan. Jadi diarma Bapak Inang ngasih pukah kita hatani Tuhan latar surat Bani Lukas bindu sada ayat 26 das kubani ayat 38. Lukas bindu sada ayat 26 das kubani ayat 38. Asih hubasaun hunjun, nasiam mangirik koni bagas uhur nasiam tene. Sonon ma hatani naibata. Salpu 6 bulan, isuru naibata ma malaikat Gabriel husada huta itano Galilea, namargoran Nasaret. Marayak sada anak boru, tunangan di sada dalahi, namargoran si Joseph. Humbani ginopar ni si Daud. Si Maria do gorandi. Masuk ma malekatai marayaksi anjaha ninima. Tabi mabamu ale na idopan. Ia somadi Tuhan doham. Tapi tarsonggot do ia pasal hataai. Anjaha iparur kondo atap ahadu artini hata tabiai. Jadi nini malaikat ai mahubani. Ulang mama biar ham Maria. Ai dapotan hidup ni uhur doham humbani naibata. Tonggor ma. Buratan rumah maham anjaha tubuhan anak. Bahen ma gorani Yesus. Bagal do ia use. Goranan do ia anak ni si timbulan in. Berion di naibata do bani paratas di si Daud. Bapani ai. Rajaan di do ginopar ni si Jacob, sadokah ni dokah ni, anjahas seng dong ujung ni harajon ni ay. Dup ay, nini si Maria ma hubani malekatai. Sonaha ma parjadi ni ay seng dong hutan dadalahi. Jadi nini malaikat ay ma mambalo sisi. Sugopan di tondui na pasing maham, anjahalinggoman ni haguguhon si timbulan in. Halani ay napasing do guranon nasihol tubuhin anak ni naibata. Anjaha tonggorma si Elizabeth pe sindohor muay nadup targoran lambang dumma buratan rumah ponom bulan kon manuan ay sengdong nasoboy bani naibata. Jadi iya ton si Maria ma tonggor ma, jabolon ni Tuhan Indoau, say saut mahubaku, songon na hinaton muin. Dup ay itadikon malaikat ay maaya. Amin, ay badasdi. Halinari, horas mahubata hagadupan. Bapak Inang, adong masada halak na gati martonggo. Jana, tiap hari martonggo iya. Dupay, masama kejadian atau pemusibah ay ma i daerah lingkungan ni. Dupay martonggo maya, Tuhan, tokin nari naik mabahon, banjir marumah nami. Persaya doau Bapa, say urupon mua doau. Baru mulai ma banjir semakin tinggi, naik ma rumah ni, bosot ma perabotan nadong ibagas. Dupai mulai panik maya.
Doko si panik ia, berupaya ma ia sonaha berada i puncak tertinggi i rumah niai. Doko si ai rodoras ni homa udan. Rodoras ni udan, martong kumaya, Tuhan, urupi hambau. Lau tenggelam ma rumah kon. Por saya doa Tuhan, saya rodo tanganmu nalahu mangurupiau. Doko si ai naik ma ia huatap Bapak Inang. Doko si naik ia huatap, ididah ni ma hape do banjir maganupan i daerah sekitar rumah niai. I atas atapai martonggo do ia. Jana por saya do ia, tangan di Tuhan, saya roh do nalahu mangurupi ia. Dupaya dong ma tim SAR membuat kon kapal si dia. Oh Bapa, naik maham hujon, ase selamat kam. Depko siai ya tahun di, lang, do mamartonggo awan di Tuhan, yurupi Tuhan doau, misir maham, porsai doau, ganjang do tangan di Tuhan nalahu mangurupiau. Di armang gunai ni di parsampanai. Doko sai, halani domba ye evakuasi haganupan masyarakat, roh ma use halani ro tinggi ni bahai, roh ma helikopter nalahu membantu si dia, na tading ope ijai. Doko siai ya tahun lima. Tenang mana siam, do mamartonggo au. Saya yurupi Tuhan doau, por saya doau, ibantu doau, janah roh do tangan di Tuhan nalahu mangurupiau. Terakhir, bisir ma helikopterai, tenggelam ma iya, riap pakon rumah ni. Jana tongon ma, pajupah ma iya pakon Tuhan. Bapak Inang, anggo ididah kita do muhubani cerita ai. Tonggo ibagas hapor sayaon, tanpa adong hapentaron soya doai. Tonggo, anggo pitah searah tumang, tapi lang adong hikmat atau hapentaron, ibagas nalahu mangarusi, cara ni naibata, soya doha ganupanin. Janai dida kita, bahasa rencana ni naibata, luar biasa do bani dunia on. Jana carani, iutus lima malaikat Gabriel nalahu pajupah pakon Maria bani panorangai. Ididah kita, hapor sayaon di si Maria, dibarengi dengan hapentaron ataupun hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga dia percaya, imannya berbicara pada saat itu, aku yakin dan percaya ini adalah rencana Tuhan. Sehingga terjadilah rencana itu melalui si Maria. Anggoi tadi kita melogikani Bapak Inang. Sonahama seorang gadis yang belum sama sekali pernah berkenalan dengan laki-laki. Lalu datang orang, kita anggaplah malaikat Gabriel itu adalah seseorang yang baru, yang berbicara kepada Maria. Maria, engkau akan mengandung. Dia pun bingung. Awal mula dia bingung. Jikalau kita menjadi Maria pada saat itu, apanya maksud kawan ini? Aku nggak kenal sama dia. Tiba-tiba dia datang, ngomong, aku belum punya pacar, bahkan tunangan pun belum sama sekali. Dibilangnya aku akan hamil. Dibilangnya aku akan boratan rumah. Sesuatu yang tidak mungkin dan mungkin akan menguras emosi pada saat itu. Tetapi karena kedekatannya dengan Tuhan, hikmat dan iman itu berbicara di dalam dia. Sehingga dia yakin bahwasannya Gabriel adalah utusan Tuhan. Dan Tuhan mempunyai rencana besar di dalam diriku. Dan aku percaya bahwa firman Tuhan, perkataan Tuhan memberikan sesuatu dampak yang besar. Bukan hanya terhadap aku, tetapi terhadap dunia ini. Sehingga dia menerima apa yang dikatakan Tuhan pada saat itu. Sehingga dia percaya bahwa dia adalah perantara bagi tangan Tuhan untuk misi yang besar di tengah-tengah dunia ini. Bapak Inang yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika firman Tuhan ini kembali bertanya kepada kita.
seberapa besarkah rasa percayamu kepada Tuhan? Seberapa besarkah ketergantunganmu terhadap Allah? Saya pernah berbicara dengan seseorang, dia meminjam uang Bapak Inang. Dia berkata seperti ini, "Bang, pinjam dulu uangmu bang." "Untuk apa?" "Ada bang, udah res kali di dompet, udah setipis kulit bawang," katanya. "Berapa mau kau pakai?" 100.000 aja bang. Biar ada nanti ku kasih ke rumah. Rupanya mau dikasih uang 100.000, "Jangan bang, transfer aja ke Dana," katanya. Habis ditransfer ke Dana, dia bilang, "Bang, yakin aku bang, dengan 100.000 ini pasti aku dapat lebih banyak." Saya katakan, "Kau punya masalah bukannya datang kepada Yesus?" "Enggak bang, aku datangnya ke Zeus," katanya. Dia mau melipat gandakan sesuatu yang dia pinjam dengan masuk kepada areal perjudian yang secara online yang saat ini sedang marak. Dia beranggapan ketika Zeus yang ada di dalam aplikasi itu mampu memberikan dia banyak berkat. Padahal dia lupa cara Tuhan adalah seseorang memberikan 100.000 kepadanya supaya dia dapat makan, dapat memberikan makanan kepada keluarganya sehingga dia memiliki tenaga untuk melakukan pekerjaan yang baru. Bukan berarti dengan menggantungkan diri dengan sesuatu, melipat gandakan dan juga seolah itu dapat menyambung kehidupannya. Bapak Inang yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, momen Advent Dabadi panorangon ay mamasok kita ba ni Advent patuluhon. Nagabi pertanda lilin na ilubion, dumadong tulu na manggolo. Patulukon, ibagas na laho mempersiapkan Tuhan ta Yesus Kristus roh kudu diaon. Hita pe porludo mempersiapkan hati, mempersiapkan uhurta, dan kembali bertanya kepada diri kita, seberapa besarkah kita percaya kepada kuasa Tuhan. Hari-hari telah berjalan, bahkan usia kita juga saat ini mungkin berbeda-beda. Saya memasuki usia ke-38. Dan Bapak Ibu sekalian mungkin memasuki ada yang 20, 30, 40, bahkan ada yang 50 dan seterusnya. Tetapi ketika kita bertanya, ibagas uhurta, aitede, dumasonon ma torasku sonari, seberapa dewasakah iman percayaku kepada Tuhan? Bapak Inang, ketika ididah kita, Maria, maka tahun, terjadilah di dalam hidupku seperti apa yang kamu kehendaki. Ini adalah sebuah kalimat yang begitu dalam, yang mengingatkan kita kembali betapa Tuhan selalu ambil bagian di dalam perjalanan kehidupan kita. Ausonari ibagas tahap penulisan buku Bapak Inang. Buku ini judulnya Aima, jikalau ada di tangan Tuhan, bujuklah dia. On refleksi humbani Injil Yohanes. Napatuduhkon sonahado cara nilai bata ibagas nama ngatur pargulu hata. Haganupan hidup niuhur domba yondoskon Tuhan hubata. Sonari hita ibagas na merespon, kita menyadari Yesus na isombah kita, Yesus na ihapor sayaw hita, nalaho paluakon hita humbani dosa pakon palanggaron, ia masih mada langit pakon tanahon. Ia manamar kuasa bani duniaon, jana ia manamar kuasa bani goluhta. Por saya do hita, pasu-pasu adong itangan ninday bata. Por saya do hita, karir atap haganupan nalaho iparayak kita, haganupan ay adong do itangan ni debata. Bahkan untuk nama poso, jodoh juga ada di tangan Tuhan. Bahkan segala sesuatu sampai kepada kematian adong do ibagas tangan di Tuhan.
Haganupan na iya perluhon hita bani dunia on, haganupan na adong ibagas tangan di Tuhan. Anggo adong ibagas tangan di Tuhan, roh mahita hubagas Tuhan. Roh mahita hubani nalaho mangelek. Ase haganupan, boy idapot kita ibagas goran di Tuhan Yesus. Bapak Inang, inisiatif ni Tuhan nalaho paluahkon hita. Patuduhkon hita jolma ibagas keterbatasan. Lang adong jolma na sempurna di dunia on Bapak Inang. Tetapi di dalam keterbatasan kita, biarkanlah Tuhan yang menyempurnakan ketidaksempurnaan kita di dalam hidup ini. Anggo hita narohu gereja on, ICP hita, yakin ma, mulai hita puho, das kubani nalahu berangkat hu gereja, das ko mahita ipardalanan, bahat do nalang pas idapot kita Bapak Inang. Bahkan 3 tahun na siyam na rumah tangga, 3 tahun hita na berkeluarga, sedong dotong nalang pas idalani hita. Tetapi on macara ni Tuhan na begitu luar biasa, marhite anak ni Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia melihat ketidaksempurnaan manusia, itu melekat. Bahwasanya banyak hal yang tidak bisa dilakukan. Mulai dari Adam dan Hawa. Sudah dikatakan, semua yang ada di sini boleh kamu makan. Kecuali yang satu itu. Justru yang satu itulah yang dimakan mereka. Pergilah sampai dengan ke ujung-ujung bumi. Penuhilah bumi dan kuasailah. Itu perkataan perkataan Allah kepada Nuh. Tetapi keturunan daripada Nuh justru capek kali Tuhan itu. Pergi terus dia ke ujung-ujung bumi. Udahlah, kita kan pintar. Kita bangun aja kota di sini dengan menara yang sampai ke langit. Kalau Tuhan mau ngomong, cukup jumpa di atas, katanya. Itulah kasus Menara Babel. Murka Allah begitu luar biasa. Tetapi kasih Allah yang begitu besar melihat bahwa manusia bukanlah orang yang sempurna. Begitu banyak kekurangan. Sehingga inisiatifnya sendiri, dia datang melalui rupa Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kasih Yesus yang sempurna menyempurnakan kasih kita yang terbatas. Supaya kemampuan Allah yang sempurna memampukan kemampuan kita yang terbatas. Jadi misi Allah itu digenapi melalui Maria. Seorang yang percaya, yang masih gadis, yang mengimani, yang difirmankan Tuhan ketika aku menjalani, itu akan berdampak besar bagi dunia ini. Bapak Inang, hita haganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Doma ihapkon hita hidup ni uhur ni Tuhan bani parguluhat tabe. Janah bani teks taon, bani ayat nagabe ambilan ta bani panorang on. Mangojur hita, ase mulak kita hubani Tuhan. Mangguluk kita ibagas ia, ase hatani pe adong ibagas kita. Ase hita patuduhkon hidup niuhur nadup ijalo hita ay, marhition di pargulu hatta sigadup ari. Biarkanlah iman percaya yang kita pahami saat ini, itu bercampur dengan yang namanya hikmat daripada Tuhan. Supaya iman bertambah dengan hikmat, kita akan menunjukkan powerful di dalam Tuhan. Jangan jadikan firman yang kita terima seperti sesuatu yang di dalam kantong kita. Seperti sesuatu yang di dalam lemari kita. Hanya diam. Memang dia ada, tetapi hanya diam. Tetapi mari kita kenakan itu sebagai sesuatu yang menunjukkan bahwa melalui kita semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Ibagas hapor sayonta, bahasa haganupan adong ibagas Tuhan, aseboy ma ibagas nariap kita nalaho patuduhkon ay, marhition ni nalaho makaguluhkon nagabe hapor sayon tayo. Bani akhir bani ambilan on, ase riap mahita bambasahon Bapak Inang, Yohanes bindu 15 ayat 7. Riap kita pampasahon, Yohanes bindu 15 ayat 7. Deko si huatahon sonon mahatan ni debata, riap kita pampasahon. Sonon mahatan ni debata. Anggo Marianan hanima ibagas ahu,
anjaha marianan hataku ibagas hanima, ahu benima, jupa hanima do barang ahape ipindo uhur nima. Onma nagabe padan ni debata hubani haganupan halak na porsaya hubani. Ase ulang behita ragu, ulang behita sangsi, bani cara ni Tuhan, nalaho menggerakkan parguluhata, ase hapor sayon tanah humbadi Tuhan inma, boi patuduhkon, hapor sayon na mangguluh, marhite nariap kita mangguluh ibagas ia, anjaha hatani pe adong ibagas kita. Amin. Pasadon hita uhurta, martonggo mahita. Dia titu pa Tuhan isombahkon hanami hubamu. Malas tumangur nami Bapa, marhition ni hatamu, napatuduhkon proses paroh ni anakmu Tuhan Yesus Kristus huduniaon. Jana ididah kanami do Tuhan, sonahado hapor sayaon di si Maria, nalaho manjalo hatamu. Ijaloni hatamu, idalani haganupan proses, hasipe borat nagabe proses saya Tuhan. Tetapi tetap do ia satia, ibagas na mandalankon haganupanin. Jana Bapa, dampak ni begitu luar biasa. Huban di dunia on, secara khusus huban nami pribadi lepas pribadi. Hanami haganupan halak na porsaya, huban di Tuhan Yesus Kristus, dadok paluahkon hanami, huban di haganupan palanggaron pakon dosa nami. Ia porsaya hanami maay Tuhan, jana mangelek kanami hubamu Bapa. Sorak matonduimu na pasingin bani uhur pakon pikiran nami marsada-sada. Asiboy Bapa, marhition ni hagalupan na idalani hanami. Ibagas hapor sayon nami. Caramu doa Tuhan, nalaho membentuk hanami. Asiboy hanami, taridah ibagas hapor sayon na utuh. Roh kulubi-lubimu nalaho mandalani ari-ari ni guluh nami. Jana Bapa martonggo hanami secara khusus hubamu. Martonggo hubadi paguri ni kuriamu na adong GKPS padang bulan on Tuhan. Bagai jana ragamdo, nagabe pergumulan na idopakon hanami. Ase roh mahanami panorang on Tuhan hubamu. Ase beri hamba gogo huban nami pribadi lepas pribadi, ase tetap hanami setia bani proses. Pardalanan di guluh nami, halani yakin doa nami Tuhan, caramu doai, nalaho mengizinkan pergumulan ai roh hutongan-tongan nami, ase boi hanami patuduhkon kualitas iman nadiar ilubi-lubimu Tuhan. Jana Bapa, pasu-pasu hamba pagori di kuriamu, jana pasu-pasu ham kesehatan, sonai homa horja tangan di sidia. Deti tu pa Tuhan sombah nami hubamu. Ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus hanami martonggo. Amin. Paimai patupu hita galangata, tangar hita malobi hatani debata, nagabi onjolan batalaho manggalang. Ayat menatar surat bani, pesalmen bindu 50 ayat 18. Galangkon ma bagal liuhur bani debata, anjaha galari ma bagah-bagahmu bani sitimbulanin. Sonari ondoskon hita ma galangata.
Ito panay bata hitaon, gabi asoman sa horjani. Ibere hitaon marbage si bere-bere, ase marsi haholongan, marsi urupan, ase gabe pasu-pasu, baigan up horjan. Ahama si bahenon ku Tuhan, baik kanupan hidup ni uhurmu. Ahama si bahenon ku Tuhan, baik kanupan pasu-pasumu hubatku. Ito panay bata hitaon, gabi asoman sa horjani. Ibere hitaon marbagay si bere-bere, ase marsi haholongan, marsi urupan, ase gabi pasu-pasu, baigan up jolman. Ahama si bahenon ku Tuhan, baik kanupan hidup ni uhurmu. Ahama si bahenon ku Tuhan, baik kanupan pasu-pasumu hubah. Ahama si bahenon si bahenon ku Tuhan, baik kanupan pasu-pasumu hubakku. Hitaon, gabi asoman sa horjani. Ibere hitaon marbage si bere-bere, ase marsi haholongan, marsi urupan, ase gabe pasu-pasu, baigan up horjan. Ahama si bahenon ku Tuhan, baik kanupan hidup ni uhurmu. Ahama si bahenon ku Tuhan, baik kanupan pasu-pasumu. Si bahenon ku Tuhan, baik kanupan pasu-pasumu hubakku.
Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mengondoskon galangata hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pardear layak janana unja huban nami. Terima kasih ma haton nami hubamu halani tongtong do ipasu-pasu ham guluh nami. Do maya somani ham hanami jana ipasu-pasu ham horjanami das hubani sadarion. Sonari ibagas malas ni uhur. Rodo hanami mangondoskon buani horjana do pinasu pasumuin gabe galangan hatare makasihon pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe saya jalo hamma galangan namion bain hasangapon di goranmu jana membahen lambin marhatari daun harajanmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jalo hamma tonggo namion. Amin. Todui daging ur apa gogoni ulang baina slambor sai bamu main ningon gok bamu ma auhino sesat matu aja borongmu. Ham Tuhan nebata Bapa nami jana simada hanami. Na tetap rosi sadokan didokahni. Ibagas namar terima kasih doha nami roh hubamu halani pambahenanmu bani guluh nami. Boi horas hanami dasubani sadarion. Hamdobona pakon ujung ni sagala na adong na manongtong rosi sadukah ni dukahni na mangelek mahanami hubamu. Pagul paham mahanami tongtong laho pasirsirhon diri nami makagulukon holong apa hasitongan na humbamu. Hamba pa, puhoy ham mahanami marhityo ni tonduymu hubani hamubahon ni uhur na botul. Ase parupe hanami bani haguluhan na sadukah ni dukahni. Ajari hamma hanami, laho mamake panorang na bineremu ben nami, idop mauhurmu, balu si hamma elek-elek namion. Amen, hamba pa nami na inaguriatas, say napapasing maguranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharoso ni uhurmu inagurito ngaon songon na inaguriatas. Bere hamma ban nami sa darion haguluan nariari, sasap hamma dosa nami songon panasap nami, badi dosa niya soman na mardosa dupak ka nami. Ulang hanami bobay ham huparlajuan. Palua ham mahanami humbani pangago. Ay ham dosi mada araja akon hago Laho mahanima, puday hanima masagala bangsa, ase gabi susian kusidia. Anja hadidi hanima masidia hubagas goran ni Bapa, anak apa tondui da pasing. Ajari hanima masidia makorjaun sagala dodop hutitahkon bandima. Tonggorma, say na hasomanan kudu hanima ganup ari, rosiroh ujung di dunia on. Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nai batama ham. Isondangkon Tuhan nai batama bohi di hubamu. Jana maidop mauhurni magidaham. Idopakon Tuhan nai batama bohi di hubamu. Jana ipasorap madamini bani tonduimu. Amin.
Amin.